Орусколович. ГКМБда сизге РПдан уголовный иш козголуп, токтотулган экен. Эмне болгон бул уголовный иш болчу? Айтып койсоңуз. Сизге ГКМБ, РПП уголовный дело козголуп, кыскартылган экен. Эмне болгон уголовный дело болчу? Бул жөнүндө мага лично козголгону же Я. Сизгеби? сизди сууну түшүнө албай атам мен. Сизге уголовный дело козголуп, 1 ай камакта жаткан экенсиз. Эмне иш боюнча эметтиңиз эле? Уголовный иш козголгон болчу, андан кийин кыскартылыптыр. Эмне болгон уголовный дело болчу? Мен жаткан эмесмин андай бир ай. Каякта жазылып турат? ГКМБ, РПП, уголовное дело прекращен деп турат. Билбейт экенмин аны.